Ngiceliwe ngwakakunene ngaseSigombeni eJericho la ngihlala khona ekhaya kithi. Simo sasekhaya mina ekhaya kithi besitebe sibangaki sibathathu. Sisele namake baba washona ngicansi besafunda isikole. So nyalo sengisele ngedwana nebantwana bami bakithi lala babili bashona. Ngisele nalabantu ababo-ke nebami labakhona lengihlala nabo ekhaya. Besilukhunyana vele kakhulu ngoba nama ngisebenzi ngiyamaketha. Ngahlala lekhaya ngekuthi sisi wami washona washiya umntwana lomncane. Ngicangisi bekangakahlanganisi umnyaka makamshiya. So ngahlaliswa nguye-ke ekhaya. Ngabona ukuthi ngcono ngihambe ngiyomaketha ukuze ngizokhona ukubeka kwetafuleni. Shuthi babita umhlangano la mphakathini. Base sebayasitshela ukuthi Nazarene ufuna kusipha kudla. So kufuna sibhalisane thina sodwana lamangweni lo matiko nje ngasekhaya kini lothutane nawo ukuthi weswele base bayasibhalisa. Cha kusitile kakhulu cause lokudla kufika kube nemehluko. Nangikhuluma nje cha ngithi irice ekhaya sayigcina angadi ngingathini. Bayakujabulela kakhulu nalabantwana. Njengoba ngisho nje ukuthi lishintshe kakhulu kangabe noma ngiyazi ukuthi irice kade nje bamana bayigcina. Nangithi emphakathini siyomukela bavele bathi namhla sitawudla irice bajabula kakhulu vele. Nami kuyangisita ngoba kukhona la ngingakhona kule mali lencane lengiyisebenzako ngalelo langa. Akusiphathi kahle ngoba vele kuyasisita side nalombila ngabekisa. Lokunye esinye isikhathi siyawuthenga umbila. But nase kunale rice kuba ngconywana akufanani nekuthi niphume nihambe niyothenga kuba kwesikhashana nje nikhona ukudla ngaleso sikhashana. Angadi ukuthi ngingachaza kanjani la enhlitweni ukuthi ngathi kubhlungu kangakanani. But asadi sitawubona uNkulunkulu utasipha lokukhona. Siyabonga kakhulu kuNazarene. Kungathi angachubeka nakulabanye angagcini ngathi. Sibonga kakhulu vele siswela nemlomo ukuthi singathini. Ngoba kungipha nje irice ema 10 kg lamabili angiwada ngimalini nesitolo nyalo ngoba kwende ngiyibuke nekuyibuka. But nje kwenda umehluko lomkhulu kimi. Ngibongela kakhulu kuNazarene.